cot COD. Cara dagang sampun ngetren, mesen Shopee, cash on delivery. Ya teraki kulaku pereng depak bajar gelo baru buka kak cot COD. Tinggal order tanpa transfer. Pasap permake banyak customer kikir, ikhlas niat pacucur, pakun semangat pantang mundur. Hidup kurir you ampun beda fitur COD, cek dulu oleh teguh paket buka kelupung kosa. Ki bisa menarik turah jadi kirne serkurir. Cot COD, mesen bareng lewat online. Cot COD, cara dagang sampun ngetren, mesen Shopee, cash on delivery. Ya teraki kulaku barang dapat bajar gelu baru buka kak cot COD. Tinggal order tanpa transfer. Bada saya ngesaki, bada saya tak ngesaki. Afatwa Habib Zain bin Semit pendapat asa, substansi dalam akad lalu suaril alfat. Melelang sungereng saya lebat online cukan oleh. Cot COD, mesen bareng lewat online. Cot COD, cara dagang sampun ngetren, mesen Shopee, cash on delivery. Ya teraki kulaku bareng depak bajar gelu baru buka kak cot COD. Tinggal order tanpa transfer. Paket